Ngithi ke mntwana lento yobukhosi maningi ama-complain oke uwezwe uhamba nje ey'ndaweni iy'ndawo ney'ndawo zinembango yobukhosi kwakufanele kuphathe ubani kwakufanele kuphathe ubani ihamba ke lento iziyofika kwi-level yesilo yebo akuyona into ezwakala ngathi le into ekhona ukuthi kuye kwanembango noma kunembango ngey'hlalo yebo ithi-ke into yami uyazi ngokubuka kwami ilembe lingifundisile ukuthi lento yobukhosi ayisebenzi ngokuthi uzifiso jama wena kufanele ube inkosi ngoba uzalwa as much as ingafanele kuthiwe kufanele yebo kodwa ngokwesiZulu noma ngokwesintu kuyavela ukuthi izidladla yebo ziyafuneka ebukhosini. Madoda kusho mina ukuwakhuthaza sitimela samalasha umtshalo ungenamoto umanyaweni kazolonke ukhikhi qhaqa kimi ngingene konje ngamajula kusumthangala wekhulise semlazi sila kwiGuduza TV namhlanje la sithi khona influencers spotlight namhlanje ngihleli nozakwethu ngihleli nomfowethu la umpokajama kodwa ke inkunzi izozazisa kabanze asha isiqiwile hayi zawusoleka mfowethu senibona namhlanje ngibukele lo mfana omhle njengonina lona ngaze nakhathi ijele lezo nganga hayi phela iyasikwa iphila uyisika amavenge ngathi mfana omhle njengonina nawe phela nawe usho wami naye utsho wakhe asingayibangi ke leyo nto izigameko zakho zaziwa wena nje usifisa ukuvakashama lona bafowethu namhlanje siniphathele uhlelo olusha sizocela ukuthi sihlaleni phansi sonke sinikana indlebe bafowethu kuningi enizokuthola la ngaphakathi nenizohlomula kuko nokunye nizafisa ukuveza yena imibolo ke njengabafowethu sebebalulile udaba lokuthi ke i-influencers spotlight le inikeza wonke umuntu ithuba lokuthi ofuna ukuzovela nezokwazi aze nakho mntanami kusekhaya babathelele babukele namhlanje. Namhlanje mfethu sikhuluma indaba enkulu sikhuluma udaba lwamakhosi nokusunguleka kobukhosi noma singeve sithi yaqala kanjani kodwa ukubuka indlela okwenzeka ngayo manje nendlela okwakwenzeka ngayo kuqala kade ngibuka la mntanami ngibuka ilembe uma ubuka ilembe inhle kakhulu leyalokho njani iyafundisa kakhulu kuyavela ukuthi mbukeli kubalekile ukuthi usubscribe kuyavela ukuthi kubalekile ukuthi ucofa uzosubscribe lapha ukuze ke nakusasa mhlazane sesilithatha ilembe silibeka la bezosiphikisa noma bezovumelana nento eseyishoyo ube uzibeke ethubeni lokuthi ubone usubscribe kusiza lapha ngithi ke mntwana lento yobukhosi maningi ama-complain oke uwezwe uhamba nje ey'ndaweni iy'ndawo ney'ndawo zinembango yobukhosi kwakufanele kuphathe ubani kwakufanele kuphathe ubani ihamba ke lento iziyofika kwi-level yesilo akuyona into ezwakala ngathi le into ekhona ukuthi kuye kwanembango noma kunembango ngey'hlalo ithi-ke into yami uyazi ngokubuka kwami ilembe lingifundisile ukuthi lento yobukhosi ayisebenzi ngokuthi uzifiso jama wena kufanele ube inkosi ngoba uzalwa as much as ingafanele kuthiwe kufanele kodwa ngokwesiZulu noma ngokwesintu kuyavela ukuthi izidladla ziyafuneka ebukhosini
kahle kahle njengoba usuvezile mntanami ukuthi uma ulandela number 1 siqale kubukhosi. Ubukhosi kwaba ubuhlakani nomqondo wendoda eyodwa eyazibona amandla ayo ukuthi ngawami amandla neyami indlela engifuna ukuphila ngayo ngingakwazi ukuba lobo buye ubukhosana obukhona ngingabudla ngeziphanga ubukhosi obubuthaka amandla bese ngizokukhulisa lesami isizwe ngoba uma ubuka lapho uyabona ukuthi uma kuke kwaliwa yahlulwa impi yake endaweni ethizeni sekuzokhonzwa seyigwinyiwe yebo lento ke mntanami engenza ngibone ukuthi mkhulu umehluko owenziwa uhulumeni ekungeneleleni ekunqindeni amanye amandla kwamanye amakhosi ngoba ukuyibone ibhonga ifasiwe ukuthi beyifisa ukuthi engazi ukuthi beyingavele zihlabana amalunda kubonakala ukuthi ubani ongcono kunomunye makuzo emandleni ibuyela kulento oqeda kuyisho mntanami ukuthi ubukhosi kahle kahle bewudliwa ngeziphanga nje kusobala and mntwana nanamhlanje mina ngokwami ukubona nokubuka sinabo abantu abanazo izimpawu zobukhosi obonayo ukuthi yabo ukwenza kanje ubukhosi lobo yebo ukufohla nje kuvale ngoba umuntu uyabo noma ungayisa ngakuziphi inhlaka kukhona umuntu ngisho emculweni kunabantu abazibekayo futhi ngezidladla zabo ukuthi ngiyinkosi la manje la ezigingqini nje yini inkosi la kuthi wawukwazi ukushaya isiginci ayichazi lutho lokho abathulisa neziginci zabo abazishayayo uyabona futhi ubone ukuthi cha buyasebenza ubukhosi bakho inkosi impela nje so nala ebukhosini ngoba lento yokumukezelana mina ngiyithandi leyanto mntwana ngoba uyabona sabantu iqiniso lithi phambi kobuso bwaNkulunkulu nomdali siyalingana lento nje ukuthi wena uzalo ubabakho eyakini leyo nto fanele uveza amandla wokuthi yini ekufanele ingenze mina ngikubuke njengomuntu ongiphethe ngale kokuthi wena uzalwa kini ubabakho nami ngizalwa kithi ubaba wami and nginayo inkani yokungakuzwa ungafuni futhi ukukulele yazi mntanami njengoba usasho ukuthi siyafunda kukhona into engiyibonile eyangithinta kakhulu ekuthenini indlela uyabona uma ukhula umfana wazi ukuthi uma ngeke ngahamba ngazo ngafika la ngonkona ngiyazi lapho ngizobhekana nomkhonto indlela engizodisciplina ngayo ukuthi ngi-eliminate ngabikho le nto ngeke ngayibuka ukuthi isizwe njengoba siyingaka nje namhlanje ukuba bekuthiwa leya ndlela yokudisciplina yakudala ibisasetshenziswa namanje ngabe lobugebengu nendlela engekho right okuziphatha kwabantu besilisa negenge ontanga yethu nani obuthiwa hey ba-rapist alikwazi kwenziwana ungaba yikho yonke loo nto leyo ikhona into ethi kukhona ubuhle obenziwa uhulumeni meyingenelela ekuphatheni khona noburongo ngoba moto yabukisisa kwakumele ngabe yahlalela phansi ukuthi wena hulumeni ngena la nala kodwa le ngoba ufike sikhona sihlala siphila la awukwazi-ke manje ukuthatha wonke amandla wabuyise ngakuwe kushuthi ufana nokufika emzini womuntu uthi njengangifika lana-ke namhlanje yimi-ke osozolawula ukuthi kuphilwa ngamiphi imithetho la ekhaya yebo ekubeni futhi awuzange uphumele obala ucele zidibane zihlabana amalunda kube uhulumeni nje wafika nephepha nepeni mntanami yebo bayishintsha yonke lento kanti bekwaziyo ukuthi uma ufuna ukuyithatha into ibhilonge kuwe i-challenge impikise siyabona masibuka ukuthi sekufike kube nento ekhombayo ukuthi ubukhosi obuthile nobuthile buzobhekana kanje kukhisha ilanga kuyiwe empini kuliwe ihlulane lo winile bese sekuba uyeka ongamela leyo nto leyo manje uhulumeni nophe kwayijika ngephe nephepha yonke lento
silala sikhona nje namhlanje siyakhala khona. And into edala ingabi namsoco ukuthi ngempela umlando uthi isizwe sabunjwa ngomkhondo negazi. Manje leyo ukuthi kuthiwe hayi kufanele kube nokuthi mawumkhuza umtshali kufanele umnikeze ishoulder uthi hayi umtshali ungakwenzi lokho. Yabo umtshali ekubeni inkunzi kwakhe kufanele sibe nazi into esimsabela zona ukuthi hey uzenze ngisho ungathandi ngoba uyazi ukuthi you'll face the consequences. Yabona kukhona isimo ngibuyela kuleli point okuke waliveza mntanami lokuthi kuke kube nomuntu ombonayo ukuthi unezimpawu zonke zokuba inkosi lo muntu ayisiye ukuthi owakwesiphi isibongo wakabani. Hey lento yesibongo nje umbeke nje umbuke unokubona ukuthi hey man ngeke unayo lento yokuthi ngoba uyabo mfowethu ukuze ungihole kufuneka nje ube nazi izimpawu zobuholi futhi ungenze ngiconvince uyezwa ngi-influence ukuthi ngikholelwe kuwena uthi noma kodwa ngithi noma ngihleli ngithi nayane yazi ukubone hayi ukuthi ngoba nje uma kuxoxela namakhehla emakhaya kunamakhehla nje uyakhulunywa nje umuntu akakhulume nje akhulume kodwa kunalo baba uzavele athi methi mina bengicabanga ukuthi and isizathu sokuthi ngicabanga ukuthi ku1 no 2 no 3 no 4 akazuba mningi ememeze efuna ukuthi into ayikhulume kwamanye amadoda afanele ayizwe ngoba ebanga umsindo angabanga umsindo akusukume nje abeke ipoint 1 2 3 ahlale phansi kuthuleke ubone wonke amadoda evuma ngamakhanda ukuthi mawusuthi uyambukisisa ngendlela lo muntu impilo ayi-approach ngakhona uyabona umuntu ukuthi uyadeserve lo muntu ukuyisinikwa lesikhundla sokungaba inkosi or sokuphatha isizwe ngoba uyabonakala indlela yena ngayo kuqala yenza lonto mntanami uvela ukuthi angisho kabi kodwa hey kunakho manje ukuthi uve kuthiwa hayi sikuyobekwa inkosi hey umuntu uyambheka lo muntu oyobekwa ukuthi kufanele sithi bayede sithule isigqoko abantu emzane abasho ngale impandla sizoba nazo umntanami bezithule isigqoko mawuthi uyambheka lo muntu obekwa ayikho ke lento kuye sesizo ngoba phela usezaliwe-ke ngokolibo ofuze kutheni kufanele angene kulesi sikole kodwa nje kube kuthiwa nje ngamanye amagama mntanami lento iqale nje kuthiwa asike sihlale phansi siwumphakathi sibukane sodwa sibheke ukuthi yeyiphi indoda esibonayo manje ukuthi ingaba inkosi le ndoda ngoba mayikhulumile izwakala angeke futhi usahamba ngaphambili hayi ngenkani kodwa nje mayikhulumile ipoint lakhe linesimo uyanquma nje mekhuluma uvelathi kuthule iqhubeka impilo kanje ngiyabona nje angifuni ukuqamba amanga mina mntanami ngeke ngiyibuke le nto ngisho ngithi hey yona iyakwenza and siyayithanda sabantu abasha lento yokubuyela esitini okusiphilisa into kodwa iyakwenza kube lulana engazi ukuthi kwayiyona imindeni le ethiwa engazi ukuthi ingaba hayi nge mntanami mina ukuthi ibukane yodwa ke bathi sengasihleli lana ayi abantwana uyabona mabekhula ingasayi ngokuthi ngoba nako uzelwe kuphi wathinga uyikehle nje ubazela abafana yambona ukuthi ayikho ke into yokuba indoda kulo lo uzobizwa ngobrabani banazayoba nasiphi kulo kuthiwa uBramavusana yabo nje mntanami ayikho lento iyakuwe umbone emncane nje ukuthi uya Mr understand athayo mntanami zibheke eceleni ukhuzwa ngapha nangapha kuyobe ukuthi liyashona ikhehle sekuthiwa kubiza isizwe kuthiwa hayi kuyotshala inkosi kobe kwabani hayi kobe uBramavusana uyena uMavusana yazi ke from lapho lento yobukhosi vele ingazi ukuthi yehlelwa ingakho ke ngithi kuyafuna noma ngangasabuyi kodwa ngiyibonile leya ukuthi i-right leyo ukuthi inkunzi ibonakala sibayeni inkunzi nenkunzi iyazibeka mfowethu nje inkunzi nje iyazibeka ukuthi ngiyinkunzi mina kuthiwa ngoba izalwa ayile
asaba amafa la iyayenza yabona nje ngifuna uqamba amanga nami mntanami ngengayibuka ngasho ngathi lento iyona kahle kahle mawubukisisa isithunzi endlela esilasta ngakhona isithunzi sobukhosi bakwaZulu namanje mawubuka isilo esebuzile ngisho esivela ku TV uma sike savela saqondana necamera nawe wabusibukile ule emakhaya bowuthukushalaza ungazi ukuthi kufanele ubheke phi ngendlela isithunzi esihambe saze sayofika ngakhona azange abuthathe angazi kodwa sengisho ukuthi hey kuzaya kuye kube ngazi ukuthi lento yobukhosi it goes with the fashion nje yokuthi hayi it's a celebration yeah nigga what's up hey wethu ingabi nawo lesa sithunzi kanti lesa sithunzi fanele silaste kwenzela ukuthi uma kukhona izinto esizweni kumele ukuthi kuthiwa hey simbizile isilo sakhuza kuthule wonke umuntu uthule ama-hostel eGoli kuthule ukuthi ngiyakuthiwa sekukhuzile and kuyaziwa ukuthi njengoba sekukhuzile waphuma ngapha nomndeni wakini awunazo necala engazi ukuthi ingahamba iyolivula cause usuphume emgaqweni womuntu uniphethe lo muntu mayithi manje nafanele ngesikhathi esithile kwenza ukuthi wena uphume ngapha kuyaziwa ukuthi ubhekene nani wakhuluma ngendoda enkulu mandoda imbena inkulu inkabi kabhusho obukhali izulu elibhula umlilo ngamazwi abanye bewubhula ngamahlahla engandile futhi kakhulu nakulento zo social media kanti ubenganqeni ukuyiphaka ubenganqeni ukuyiphaka ubone ukuthi una into ethi hey ngizabadedela phela kabi phela emkhuza behleze emkhuza uhulumeni uma seyibona ukuthi kunezinto uhulumeni afuna ukuzenza engakhulumanga namnikazi wabantu athi laba abafuna umhlaba wami athi baba wawudibana nembila zithuthi ubona ukuthi athi hey angazi kahle ubona ukuthi uyabona bafuna vele ukuyemfisa ibona ukuthi ishe yaphunyuka lekhulu bethi khwelani kubo abana amalunda sibone ukuthi mina naye uhulumeni sizathathana sibeke kodwa uphinde ubone ukuthi nomongameli naye aphinda abone ukuthi angazi ukuthi sengihambe emzileni yendoda ngafanele ngibuye ngenena ngoba lo muntu uma engakhipha wakwathi umongameli we-EFF wathi those people are not just warriors, they are real soldiers. Yes, ngiyamkhumbula wena uyabopha labo bantu ingoma nje iyodwa bengachelanga ngentelezi mabehlangana be-10 be-20 bavuma ingoma uvela ubona ukuthi baba namanye amandla ongekuzwa understand isisindo ke lesi esikhuluma ngaso mntanami sokuthi ubukhosi mani sibone ngazi ukuthi kuzohamba hambe kulahlekele lesi lento yobukhosi yabona ubuka lapha kumabona kude wakho lo umdlalo lwana ishaka ilembe afuna uqamba manga mntanami ngisho ngithi yebo khona ukufa into wonke umuntu angayifisi kodwa ngibe nayo into ethi kuyafisa khona ukuthi kube ngangike ngaphila kulesa sikhathi ngibone nami ukuthi lobo babo ubukhuze ngilokhu ngizincoma ngabo ngingekho khona babuyongilast isikhathi esingakanani kuleyanda ngoba ngiphinde kodwa kumina into ethi hey sazikhala lapha kodwa futhi uphinde usho ukuthi mani leya mpilo inayo leyanto engiyihalelayo uyayibona lento le mntanami lento ngabe iyalungiseka yonke inkinga uyabona njengoba sixoxa kuyimi nawe kanje singabantukazana nje singelutho sihlushwa ukuthi ngaphambi kwethu kunabantu abakuma position ukuthi bangazikhuluma into ezikanje zibuyekezwe zivezwe ukuthi zikhona and kuyakhaleka kodwa angeke baze baye phambili kufana nokuthi emsebenzini mawuphethwe induna eyigwala ninezikhalo nabasebenzi uyaphakamisa uthi into ethile nento ethile uyona ubase makubase akuhambi kahle igwala lenduna alihambisi izikhalo phambili likhetha ukuzodilana flow ukuthi lento yokucomplaina ngobasi wrong wrong ubasi uyobheda azafe
ngoba akatshena ukuthi basi akubaseki awubasi kanje mawubasi uyabona so ingabuya into ethi umtshali noJama lento akade beyikhuluma manje uyazwana kanti kwakona kufuna uzubone lapho ukuthi kwakona ukuthi kuze kukhulume kukhomba konke ihlokoza phambili izimemanzini hlokoza yabona nje ngisafuna ukubuka kumaloli hamba lohlelo mntana sizogcila kulona ngoba sikhuluma ngamakhosi aphethe thina ngiyafisa ukubona ke kuyo yonke lento ezenzeka uma sekuzaleka lobukhosi bakwaBhaca ngiyafisa ukubona ukuthi istructure nendlela ekufomeke ngakhona kusibeka kweyiphi level ngoba mntanami sakhe emngceleni kusemngceleni la sakhe khona impi iqala ngathi sisemngceleni la hlaba wedlule mfowethu ngithi yabona nje sakhe emngceleni mntanami ngapha kuyi-Eastern Cape enamampondomise enamaXhosa ngapha kube amaZulu amaZulu nabezasi la ngezansi then yithi ke la njengasosamabhaca mntakami ziningi izinto engibona sengazuthi sisalele emuva ngoba angazuthi asinayo indlela yokuthola ukuthi thina esikulambeleke manje nokuthi nathi asifuni ukuthatheka ngazuthi sixabalazile asaziwe ukuthi simile ke la kule mzila khona kulowo mngcele lowo asikho ngapha asikho simile lana then ithini into yethu njengoba la ke ngoku sisevwa kanjani thina ukuqhakambisa lokuma la kule ndawo ngikuyona yayizo lonto le ngiyafisa ukuthi uyazi ngangikhuluma ngelinye la ngangikhala kumfowethu ngithi lento yenza ukuthi usiko impilo nesintu sethu nomculo wethu kakhulu ungazi ukuthi awukho ukhona ingoba asinayo i-radio station ekhuluma lento esiyiyo ngazi ukuthi kulama side engikhuluma ngawo kokubili siyancikiseleka ekuthenini ngapha akukho kahle ukusekeka ngapha futhi akukho kahle igcina lento isibeke ndani ukuthi sisizwe nje simboziwe kodwa yena ngoba nahlalalalanike moyibhaca ukhuluma into oyithandayo ufuna ukukhuluma isiXhosa ukhuluma sona ufuna ukukhuluma isiZulu ukhuluma sona kodwa ke mntanami uyabona lento yamabhaca ngeke ngiwabeke la kulomunye ngoba amaZulu ngapha apure amaXhosa ngapha apure bese before ufike emabhaceni mawusuka emaXhoseni udlula emampondweni uyabona before ufike kwaZulu mawusuka emabhaceni udlula la kube Zanzi khona yabona nje mawusuka eThekwini uzodlula koMbumbulu uMkhomazi imigababa wehla njalo oMpendle angithi lapho awukho kwaBhaca lapho awukafiki kwaBhaca kodwa futhi awukho kwaZulu uyabona silaba ke abangithiwa bezansi bakhuluma isiZulu sangapha ezansi sase South Coast so yibo uzofika ngapha ke kwaZulu mawusudlula eThekwini so uya kwaZulu so ngiyaye ngithi kahle kahle mangathi uyabheka ukuba yiBhaca ikona okufruitful ku-rich nje mntanami ngoba unothe macala uzwa ngapha uthi umhlaba unonele ngapha utshekele kakhulu eBhaca nje akukho la lixwaywa khona ngoba mali ingaphi la ngakhona mali ingaphi la ngakhona uyabona so izinto lezi kufanele sisebenzise ngoba kuyakwazi ukuthi kusuke isilo le kwaZulu sizogcoba ubukhosi bala kwaBhaca yabona kuyenzeka kufana noma kwenzekile ngiyabona kulonyaka kuye kwadlula inkosi inkosi ngapha wawuyile futhi emzimkhulu wawubona umbiko ophuma eNdlunkulu okukhomba ukuthi
iyaziwa siyaziwa lesa simo iya-recognize-wa indlela ekwenza ngakhona kodwa-ke manje ngiyafisa ukuthi engathi lokho kurecognizeka kobukhosi bamabhadi angazi ukuthi kungathi ukukhula zibe ningana izinto ezenziwayo ezikhomba ukuthi siyisizwe yabona kusekeke mntanami yazi kunemicimbi okubona ukuthi le micimbi beyidinga ukuthi ngabe isukunyeliwe ngoba iyimicimbi ehlanganisa isizwe emzimkhulu nje kunomcimbi kenziwa kuthiwa kwenziwa ingcube ingcube uma lapho inkabe ziphethe indilinga ziwaphethe ziye enkosini ziyokwenza lolo siko lwenziwayo kube mnandi ubone ukuthi siyawuthanda ke lo mcimbi ngoba ukhosi wengcube uphila wenza lento esiyazi kodwa ukuthi ubekeke ebalazweni akukho awufikanga haya siyabulisa lonto mntanami kodwa ke njengoba sila sikhonela lokho njengoba sila umakhosi uzana ngaphambili mntanami ke kulento yobukhosi iyonke kanje ngokuhlukahlukana kwayo nokuhamba ke kwezigceme nenhlanga kodwa lithini lakho mawubuka le imbalance ekhona ekuthenini endlunkulu kule kodwa abanye abancela khona endlunkulu kubukeka ngazathi bayasilela kudonse kanzima before nje ngize ngifike kwami umbono mntanami ukubona ukuthi nezinto ebezikhuthaza kakhulu ukuziphatha kwabantu abasha ezifana nokuthi phela usiko lokuhlola kwezintombi ngenze nje isibonelo ngiqale ngalo alwenziwa ngoba kuyiwe emhlangano kuphela liyaqhutshwa bese seliyocelebratewa kakhulu ke maseziyale kodwa kuyafuna ukuthi lezo inhlaka ezenza lolo siko ngokuhlukana kwezizwe ke njengoba sigxile okwamanje kwisizwe samabhadi kube nasi structure esiqala phezulu endlunkulu sehle njalo sizwe siyofika kuyinduna ngokuhlala kwezindawo nabantu ababekiwe ukuqapha isizwe ngokubekwa isilo ukuthi okay bazosebenza nenkosi kanje ukunakekeleka i-communication ibe easy uyangizwa mntanami ibe lula ekuthenini kwaziwa ukuthi uma kunento manje edingakala ukuthi inkosi endaweni kanokweja or kuphi fanele manje udaba ilithathe yolibeka esilweni ukuthi kulwa mhlaba unginikeza ukuthi ngugade kunesimo manje thizeni ithi kube khona izwe lizaphuma ezokuthiwa hey nikuziwe nabafana endaweni ethile ukuthi ningayenzi lonto okudle esipayini samadoda nje kanje izaba khona into ethi hey ngempela imayizwi seliphuma le ngeke asiqoqa unyawo lwethu so mntanami ngiyafisa ukuthi i-recognition ukwehla from ubukhosi obukhulu besilo umhlangalezo kuze kuyofika phansi kube khona indlela ekucommunicate ngayo as long as isilo sona sazi ukuthi nginamakhosi engiwagadisa isizwe angaka eSouth Africa or kwaZulu kuyehla kuyofika esizweni samabhaca fanele ke kube umsebenzi wakuthi abancelise ngokulingana labantwana ngoba uyo baphethe uyayizwa lonto kungabikho la kushoda khona ngoba mntanami ziningi izinto esifisayo manje ukuthi ngempela ngabe siyabukela kuzo kodwa manje kubukeka engazuthi sesifuna umniyane emoyeni ngoba asazi ukuthi kungenwa kwemiphi iminyango masifuna manje ukuthi sithi sizinsizwa sifuna ukuthi nathi senze okuthile okubonisa ukuthi lolu hlobo sihleli ngalo samabhungu sifisa ukwakha imizgelelana asiyithandi le ndlela sifisa ngathi kungabuyeleka kodwa kube khona indlela esazi ukuthi uma sulibeka lalo daba silibeka kubanikazi uyayizwa lonto uthi ke omunye ukhuluma ngokuhlukile mntanami umsebenzi wawo amakhosi uyabona lento yamakhosi mangiyibheka ifana ne-manager ezincane ezine-manager enkulu noma ezine-CEO ezireporta kuyo noma ama-supervisor areporta kuyi-manager i-structure sinjalo kubalulekile still nalapho ukuthi okay ubeke la ugadiswe labantu abawu-10 yes kufile ukuthi ngithenjiwe la
futhi ngiyawushaya umthetho la uthi namhlanje lo mshini omkhulu ongapha sawubeka ngapha ngani zakwethu ngithi nithanda ubeka mina nabantu bami abawu10 sivumelene ukuthi umshini sawubeka ngapha si operate ithi yafika inkosi kanje la kanje ngizama ukuthi amakhosi lawa akulezi indawo engazathi awazithembe ngokwanele ashaya imithetho ngokwanele ophezulu kumkhosi ukuthi akehla athi hayi bokwenzekani lapho bus hayi busy la ngiyenza la nayabona ukuthi busy it's either kumkhosi ukuthi akahlale avail la if ubona ngazathi uyona lo in charge or uyamiyeka kubonakala amandla naye ngoba it's all about power nokuzibeka nokuzithemba nokuthenjwa umuntu okubekile ngoba umuntu umekubekile esikhundleni usuke engakubekela ukuthi bayi messenger ukubekela ukuthi ngiyakuthanda ukuthi operate leyo ndawo angifike nje so uthi thina into esishoda ngayo siprovide ngokuthi yebo sesenze kanje ngelanga elithile nginengcubhe la mina ngifuna ukuthi hayi emhlathuze angazi ke ngoba mina ngingapha le yasemhlathuza ngazi ayazi le kodwa yenziwa kanjani thina la senza kanje ngale yami uyabona so idinga yabona nje ingaka uma uthi uyabheka kunokhozi ngapha is more powerful than omhlobo wenene Alfred Nzo Harry Gwala FM obani bangapha South Coast yabona even komaskandi obani bakhulu kunalaba injalo mntanami ibuke yabona nje isenza sengazuthi konke isiza last and kuthiwe why bengabizwa obani kuma events wompupuzeko nobani kushiwa abantu base wake up wina nani akhani impupuzeko yini lapho ngoba ukuthi ikhansela lethu lisukumile ngapha seZululand inhlanhla yakhona asibe kunoma vava ngapha ekuthiwa hey amavavi akhona nangapha ama-ona kodwa babhabele ngiyawuza ukuthi angazi ukuthi ngizothini mntanami ngempela kukhona la ifanele siyithole lento yokungazi ukuthi ikuphi lento ngoba ngisho abantu abasemandleni ucabanga kwaba nobhutwa lapha emzini mkhulu ekuthiwa umfishifishi uFakwadlamini ngangesithemba isiqhwaga ukuthi ayi angazi ukuthi sizoyiphakamisa lento esasiyifuna kodwa ke ngiyabona ukuthi khona la kwahamba kakhona mhlawumbe waphoxeka ukuthi kwaba nezingqinamba ezamvimba ukuthi angasawubuki lo mkhakha ngalendlela ezakhona because kwakukhona ukuthi siyayifisa lento mntanami ukuthi uma yogada abe kuleli zinga labanye abaculi abakulo esuka kulesizwe lesi kulomhlaba wethu ngaphandle kokuthi azayoba mkhulu ngobe seli yebo asihlukanisi ukuthi hayi ngoba kunkanjani cha sifuna ukuthi ayibe khona nje lento yebalance kwazi ukuthi ulindele ukumbona ulokhuzana uma yogada ngenza isibonelo ngayo ngoba umfowethu awujama kube khona lento ethi akabe kuleli zinga lamakhosi omaskanda awuphethe njengamanje and kube yinto enormal kungamakhosi ufuna ngithela inhlabathi ephalishin labanye abantu qala ngisashayile angiyemdlaleli lapho ngizagcina nginyathela emzileni wabanye abantu so mfowethu ngiyayifisa le nto ukuthi singathi singayithola kodwa ke njengoba besishilo ukuthi mntanami sivule le platform yokuthi sithole yonke information la kwenza ukuthi sihambe size siyofika khona siyofika ekuthenini sikwazi ukuthola ukuthi njengasimele la manje eyiphi indlela kwabaphambili kumele siyithole ezenza ukuthi izinto zivuleleke sikwazi nathi ukwenza izinto zenzeke kowethu umhlaba singazange sashaya ikhwele ukuthi hey anisincediseni ngapha kuyashoda ngapha hayi sikwazi nje ukuzenzela kube nabethu ompokabani kwaziwa ukuthi nje iziqhwaga zangempela lezi amazithe into iyenzeka ngelanga elithile ngempela iyenza and nathi sabantu sifunde ukubeseka mntanami abantu sifunde ukwesekana more especially njengasabantu abasha abakhulayo impilo enzima umuntu mayivela nento esiyibona ukuthi lento izokwazi ukwakha isizwe isithathe sibeke ebalazweni siyihleke le nto mntanami iyadingakala kakhulu sincenga kuwo ama-influencers kanje umuntu nomuntu akakabheki into yangakubo bheka abaculi bangakini ubheke
whatever nje longakini based on i-content okuyo bheka ukuthi lento oyazi kangaka ayikho ngakini shumayeze ngeyangakini ukuze umhlaba sowubona wonke balance mntanami lento uzokhuluma ngabantu ababodwa sebelapha phezulu uthola ukuthi ukhuluma ngomuntu ongalidingi indlela uyazi phesha ngayo akayidingi uvele usephezulu basakhona bathi iyazi ukuthiwa bekuyimi lwana enye into nje mntanami iyawenza umsoco womuntu othathwa abekwa phezulu yedwa ngalento abeyenza ecomputer phansi wathatha yedwa akhishwa abekwa phezulu iyamenza shesha phelele umsoco cause akasayifili leyanto ukuthi hey ngimzwile ubani kulento engithi ngiyilento ephezulu ekhekheni ngathi naye ngale ubhizi bekenye sekhekheni naye uyilento engifuna ukuthi or engiyitshela ukuthi ngiyiyona so lento yenza ukuthi umuntu noma ebegqamile ngokuthile kodwa avele nje aphelele umsoco kungonakalanga lutho yini ke ayibalance lempilo kanti kuyafuna ukuthi ukwazi ukuthi okay nobani ukhona ngapha nobani ukhona ukumenza ngalali ukumenza naye lo ongapha athi mayikhoba nganasho hey umsindo ngalezi yakhala kuyakubi abhukule nanyaka wengeze namanga yebo uma vele nje uyakwenza ongavela uphumuwedwa kuthiwe nje umtshali uyena yedwa MC yenza nje ukuthi umsebenzi wakho ungasawunaki ungasawuthathi kodwa mawazi ukuthi uchitha isaka kubhizi mangangabizwa lapha kuzabizwa obani bevele betrende yilento ezokuthi mawunikiwe ithuba nawe hlale phezu koline wenze show umsiswapho moyeni bafana ayikho indlela kulate bafowethu ngingakhohlwa ingane zakwethu siyacela kakhulu ukuthi nini subscribe kwenzela ukuthi konke esikhulumayo nizohlezi nikuthola ngendlela ekuyiyona ningageshwa isikhathi ningamiswa i-episode ngane zakwethu kulula nje ungena escreenini lapha ku subscribe ucofe khona then siyabonga kakhulu ngesikhathi senu enisinikeze sona namhlanje indlebe Sesiphela namhlanje kusezoqhubeka mntanami. Hayi bayodwa inkosi. Lapha endaweni ngifuna ukwazi uba naphethe. Hayi bayodwa inkosi. Kusho uSminofu. uSminofu. Ngingise ngangiboshiwe. Wait, ngesikhathi. Ngesikhathi ungaleka. Ngesikhathi kangalena inkosi yangasana. Ngani zakwethu kuhle kakhulu siyolokhu sisho njalo sithi kuyo yonke esuke sikhuluma la nokuyimibono yethu nemizwa yethu. Yep. Asikunqabile ukuphikiswa. Futhi ke kungeve kukuphikiswa. Ukuba nombono ohlukile ngoba ukuphikisana kubuye kube enye into. Kodwa ukuba nokuveza imibono nje ehlukile. I-platform nansi ngani zakwethu samukela nombani ukuthi ezazochaza ngolwazi analo naye even wona amakhosi ngoba phela uma sithi influencers spotlight even wona amakhosi angama influencer ngoba kukhona induna ezikhonza kuwo khona amanye amakhosi amancane kunabanye ubukhosi abulingani so nje siyanxusa sithi ngani zakwethu ikhaya lenu leli ikhaya lethu sonke wonke umuntu oyi-influencer wonke umuntu okwazi ukuba nomthelela kubantu eze azoba la ngaphambili mhlambe mangabe ukuthi sikhulume kwehluka kwindlela ocabanga ngayo noma kwindlela operator ngayo noma kwindlela owazi ngayo wena oyisazi njalo kuukuthi nje kuumsebenzi wenu ukuthi nisithinte nize ngaphambili sizoqhubeka umsebenzi sithelela abantu ngolwazi into ebalekile mntanami kuyo yonke into esenzayo egcineni ukwakhe isizwe nokwakho ubumbano nokuthandana nokukhula kuyo yonke into yenzayo into ebalekile ukukhula ungami endaweni eyodwa nathi ke siyafisa ukuthi sikhule kulokho esinakho ngokuthi ke sizathola abantu abanolwazi olungcono kulolu thina esinalo nabantu abafisa ukuveza yabo imbono ezosakha nezokwenza le platform esikhuluma kuyo njengamanje ikhulu kakhulu kunakuqala mntanami uqinisile sivulele wonke umuntu ofisa ukuzovela awu matata ayikho kodwa into ebaluleke njengokusubscribe ngani zakwethu please you just press subscribe lapho kwenzela ukuthi kunoma yipi episode ngelinye ilanga sobe sinomuntu ozoqhubeka kulolu daba kusasa fike kuvele kungena imessage nje ngiqenqe ku ikutshenti hayi omtshali bahleli nobani namhlanje oyisazi esikanje njalo yep ngaphambi kokuthi ngithatha amasaka nami ngiphume ngihambe ngumfo wamtshali ake ngidedele umfo kaJama aqala valelisa bafowethu sizobona nani sibonga kakhulu ukuthi nisiphi indlebe awu avalelisa umahlala ihlekeze njengohlanya iyehla lento ibheke le emakhaya ematatiyele kwamakhoba ebizongwana indawo zangakithi zonke lezo siphethwe amakhosi siyakhuleka inkosi engiphethe uDlamini phethe uDlamini ngapha ngakithi inkosi engiphethe uDlamini sikhuleka kwesibhayete madoda hayi cha ngani zakwethu sibonga kakhulu bekukuhle kakhulu ukuhlala nawe
subscribe again ngizolokhu ngiyigcizelele lo seyahamba-ke manje umzukulu kaseva kashukela umshini ogaya imali uyahamba umtshalo ongenamoto uyahamba umanyaweni kazwelonke asiphinde sihlangane ngokuzayo ngani zakwethu sibonga kakhulu Asibonge 2. Danko. Danko.